Abakozi bose bakorera mu mazu. Kwa nchi ya Rwanda watumishi wote wanatumikia nyumbani. Mungu awasakolini. Je, mnafikiria watafanya kazi gani? Mureke abakozi b'Imana. Tucheni kama watumishi wa Mungu tugiye gusenga. Kama tunataka kumwomba Mungu. Ndongera sabu ya mujyango tusubire gukinguka kugeza tuvuyemo. Agatarinda ko tubangiza gusenga. Basoko bini. Na waomba tubahagarare hari. Abasigayemo hasigara abanyamutwaro twirinda Imana. Minota 5 cyangwa 4 tube turasohoka. Naomba jambo hiyo ifungwe. Ushita kababaro kawe imbere y'Imana. Wingingirwa ubwira Imana ngo Baba. Reba u Rwanda ukuzagenda. Mwambie Mungu aregelie nchi ya Rwanda. Reba muri Kenya. Angalia Kenya. Reba Burundi. Angalia Chai. Reba Italy. Angalia Italiana. Reba Amerika. Pia Amerika. Awose tubwira Imana ngo Baba. Mahali hiyo yote tumwambie Mungu basa kuwashika kure kino chorezo mu bantu. Fika mahali hiyo utoe maradhi haya amasa bantu bakore. Ili watu watumike. Na society farambira ngo ejo mwene data yabuze. Ejo bazatanga itegeko umuntu azayicarana n'abana be mu nzu. Mundi akagira abana bazosohoka kuzunguruka bacamwa. Nimezungumza na chief akaniambia kesho atapeana amri mtu akwenda kana watoto wake wasizurure kwa mtu. Mwene baba kuyabana ku shule abana babakirira mu nzu. Kama wametoa watoto shuleni watoto wafungie kwa nyumba. Murumva ibintu bitoro. Nasikia ni mambo ambayo si rahisi. Ariko tuze kusengera. Lakini tutayaombea. Tubwire Imana izo zandiko zose tuzizana imbere y'Imana. Tumwambie Mungu nyaraka hizo zote tuzilete mbele za Mungu. Imana irabiko. Mungu atayatenda. Imana. Mungu awabariki.
korona. Tuingia kwa korona tuvimbele tunashonga. Tuingia korona toka mara tatu tunajaa. Tunahitaji kula. Haleluya. Biblia baba.